Engaging Life sibuyile endaweni yesigambeko nje bahlale sisho njalo nje. Sila siphethe the first lady of the church. Uzozisho ukuthi ubani for nina ukuthi nimazi, yabo? Bese mina ngiyamazi, so nina uzosho nina ukuthi nimazi nina. So bese asitshela ukuthi organize le event bokunjani, ama ihibe zibe khona or the success akawatholile when arranging such an event. Ekugcina iquestion akazositshela yona isermon yanamhlanje imthathe yena ambeka kuphi. Ma awusitshela igama lakho nesibongo for abalaleli bethu. Ngiyabingelela abalaleli, igama lami nguZandile Nhlabathi, senior pastor wase APCM. So sibonga uNkulunkulu ube muhle bazalwane, sisaplana yonke le event, but into esibongayo kakhulu akubanga lula khona, but sibonga uNkulunkulu ukuthi kunabantu abavusayo nje endleleni bese sibona umsebenzi uqhubeka uya phambili. And sibonga uNkulunkulu osihambele namhlanje. The sermon was powerful bazalwane. uNkulunkulu osihambele wasenzela umusa egameni kaJesu, siyabonga. Amen. Sibonga kakhulu ma. I'm just happy ukuthi kana you are part of such a vision, and the support you are getting kubazalwane benu, that is good. But what message will you give kumzali wakho omamele nje ukuthi athi angena kumzali umuzi athole wena ukhuluma? What message ongamnika yona nje to just ukuthi uplift? Okay, imessage nje engayishela abazalwane ukuthi uNkulunkulu uthembekile bazalwane ngezikhathi zonke. That is why encwadini uma abhala umbhalo uthi igama likaJehova lingumbhoshongo namandla, uthi bonke abagijimela kulona bayalondeka. So uNkulunkulu usilonda sesingasamkhonzina kahle, usilonda izimo zingahambi kahle, but uNkulunkulu ethembeke asilonde ngezikhathi zonke. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu ma. Engaging Life njengoba ngishilo asikaqedi, sisaqhubeka nje siphethe lolu hlelo leli i-local church isibambile. Siyabonga. Amen.